ki te whei ao ki Te Ao Mārama. E tangi tīkapa tonu ana a Ngāti Hauā i te matenga o te Tumuaki o te Kīngitanga o Anaru Tamihana. Ko tētai kōrero i putarā i au i te maraene ko Anaru te ika momona o te mātahi o te tau. Ka torotorohia ngā whakaaro ngā kaitōrangapū ki te ture whakatahe pēpī ki Amerika. So you're anti-abortion? I'm pro-life. You're anti-abortion? I'm pro-life. Ko toru tau e ngaro nei ka tau ngā whei kaikapua o te kapa tamatoa ki te wā kāinga. Kai ngā kāhuini kau orunga o tope tēnā kūtau katoa. Kua mū te reo whakawāhi o te Kīngitanga, Anaru Tamihana. Ko ngā tangi me ngā mihi runga oruku moana ki te pau whakawāhi kingi tua iwa ki te Tumuaki o te Kīngitanga, kua riro i te tirohanga kanohi. Mo te whānuitanga atu e whangamai ana tāmati tiananga i te marae oruku moana i te rohe o Waikato. A tāmati no te rā nei mui a katoa tia te marae e te tini o te iwi, e te tini o te hāhi ki te poroporo aki ki tēnei rangatira, ne? Timo mau, te motu whānui tēnā koutou kata. He tika tanu no te rānei whakaeke atu a Kīngitu heitia me te wharekāhui yariki. Ki runga i te marae nei kia poroporo a ki tia, kia tangihia tēnei o ngā rangatira. Ana, i roto tonu i te ope, ko ngā pau o mātātua waka, ko tā pau te mara tērā, me ngā rangatira o te hāhi, kito anō hoki tērā, ana, katahi anō ka whakaeke atu ko te hāhi o rātana ki runga i tēnei o ngā rangatira. Hoa no, ko te korero kei a matamata ngutu. Ko ia rā, ko ai te tangata ka whakaki i te tūranga kua mahue mai rā e tēnei o ngā rangatira a Anaru. Ko te kawe i te mate o tāna pāpā, koe rā tētahi, he whakawhanaunga engari te rā te wā, ka riro mana, tētahi, kai te motu tērā kōrero, kai nui hoki te kōrero tia o tērā, engari ka riro mana tētai e whakawahi. Ne, ka noho mai ko tērā mahi, ko tērā tūranga ki aia, ara ko te kingi meka e ki nei etahi te Tumuaki, mana te ariki e haere nei e whakawahi. Nō reira, koira te ana mahi nui, engari ko te mahi nui ki au i tēnei wā, he tangi i tana pāpā, he awhina i te whānau e noho pani nei, hei kawa i tana mate, i roto i te tau e tū nei, he huri haere ki ona iwi. Nō reira, kuia. Kua rua tērā, naro tui ngā whare ariki o ngā iwi e rua. Ka mutu, ka tautoko tunu tētahi o ngā whare i tētahi. I ngā wā o te raru, o te uauratanga, kua karanga tētahi ki tētahi. I ngā wā, ka taka tainui ki te mate, kua karanga kia tūhoe, kia mātātua rānei, ana ko harabai. Tai mai ki konei ki Ngāti Hauā, a Anaru Tamihana i u ki te hāhi mihinari pūma ki te atua, ka waiho mo tōna iwi ano, ka tai ki ngā hui nui katoa o Ngāti Hauā, tai atu ki te Kīngitanga, ko te hāhi e tū ana e tuku nei i ngā kare ki ngā whakaritenga, mo era tū whai. Mai rāno i a Anaru Tamihana, a heke ho kia te Tumuaki ki a Anaru, takotu iho nei te rānei. Ko te pai pēra tapua ki nei a Anaru Tamihana. I maharau a me ki te ngā iwi katoa o tira Ngāti Hauā i te nui o ngā roimata i roto i te kete kotahi. Ki au ka mau me ka waiho te kete kotahi ka mutu kia horahia ki mua tonu i te whare taua, hei ki te mā rātau. Ana ko tētai kōrero i putarā i au i te maraene ko Anaru te ika momona o te mātahi o te tau. He kōrero anō tērā, hei whakaaro aro mā kouta o tira mā tātou mā Te Ao Māori, koe nei te ika nui o te wānei i tēnei te tau hau Māori. He ana kōrero i roto, ana kuia i ki ai ko te ika momona o te tau, o te mātahi o te tau. Nō reira ki au, i tika tērā whakatakoto i ngā roimata, i ngā moni aroha ki runga i te maraira, tatu ati ki nā kai, i tēnei wānei, ana me i tiki na mai e te hau kāinga a ka haka rātou. Koira e tahi o nā ahuatanga ki au,
me whakaora mai. Ai, tika tonu ka tōwa e te ngā kōrero, i whakapua ki tia, i whakatakotoria, e paraone ki runga i te maraia tea i tēnei wā, ko ia rā ko te ikauna hinui, ko ia rā ko te rangatira, ko ia rā ko te pou, ko ia rā ko te Tumuaki, o Ngāti Hauā. A kāti, hei whakaroa ke ngā kōrero, ko hona mai tēnei o ngā rangatira, mokoro o Gillet, pū kōrero o Ngāti Hauā, ki te kōrero mo tēnei o ngā rangatira, e takoto tira hātuana, i tōna whare, ia were i tēnei rā. No rere te rangatira, e mihi atu ana ki a koa. Tēnā no te mihi atu ki a koa. Korongo rā tātou i ngā kōrero a Pautemara. Korongo tātou i ngā kōrero a Kito, i runga i te marae te rānei. Korongo rā tātou i ngā kōrero o te hāhi rātana, o te hāhi katorika, rātou katoa kua whāriki hia ngā kōrero mo tēnei rangatira. Kōrero mai mo te rangatira nei, me tana mahi nui i roto i ngā rua te kautau, ko ia tērā, ko te kai whakawāhi i te Kīngitanga. Tēnā tātou, e tika tonu, ke tēnei te uri o Anaru Tamihana, nāna tonu, i maka te kaipī ture e runga i te kingi tuatahi, a pōta tau te wherowe. Heke tonu, ki ana uri taino ki tēnei e tiraha nei, ana koe nei te kaupapa, ko tā rātou, ko te whakapōtai, te maka atu i te paipera tapu i runga i te upoko ariki, kia whakamana, kia māna watia tōna tūranga o tira te Kīngitanga. I tā tatara i rongo au ngā kōrero a rāhui, e whakahui ana i a koutou o Ngāti Hauā, e whakahui ana i ngā rangatira, ka kōrero tia, te ahunga whakamua o tēnei tūranga. No reira, kōrero mai, hahara ngā kōrero, ka wānanga hiara e koutou o Ngāti Hauā, kia taia kera ki te wā, ka tohua, te tangata ka ki te tūranga, kua mahu ake nei. Tuatahi ake ka ata whiriwhiri mātou koa i te tangata ka whakaki te tūranga o tēnei e tirahane. Mā Ngāti Hauā no tērā e whiriwhiri. E haki te mea ko tainui whānui, te Kīngitanga awai ake te te atu o ngā iwi. Kāo ko Ngāti Hauā anake. Ko te tikango tēnei, mā te toto e whiri ai, e whakaki i te tūranga. Me ki ko ta haipapatanga tēnei tūranga he nui. Ko ia te pauwhiri naki o te kingi, te Kīngitanga. Ko ia te tuara o te kingi, o tira o te Kīngitanga. Ko ia e whakakanohi ana i tō tātou kingi, me kāri e te wāte ki te hai. Māna tonu mā tēnei tūranga e haere hei kanohi mō tō tātou kingi. E whakakapi ngā ke hei te kau matahi karaka, hei te ata pōpō, ko ngā karaki a whakamutunga, karne hua ki tēnei o ngā ki te marae nei. Ai tika tonu, engari i tēnei pō, ka noho a Ngāti Hauā ki te whiriwhiri, ko ai te tangata ka whakaki tēnei tūranga. Nā pōpō, ko te whakaritinga mo te nehutanga o tēnei o tātou rangatira, e tiraha nei, ana ka kawe ake, ka whakamohi atu. Ki te ke wai kato, ki te Kīngitanga, kia wai rānei, ko ai te tangata. E no ana i tēnei tūranga, koia tēnei. E te papa e mokoro e mihi atu ana i e rā kōrero whakatike. Tēnā kouta, tēnā tata. A kāti tū mau no reira, koe rā ngā kōrero o te wā, hei te pō nei, huitahi ai ngā rangatira o Ngāti Hauā, kia tohua, ko ai te tangata ka kawea nei, i e nei a huatanga a kui mā koroma mo te Kīngitanga, a ngā rā a haere ake nei. No reira, ka hoki ake te rākau kōrero kia koa. Tāmati tiananga atu i a ruku moana mara i tēnā koa. I te taurua mano rua te kau, i whakakorea ngā mahi whakatahe pēpī i te ture hāmine, mā te pire whakatahe. I whakamanahia te pire nei, ono te kau mā waru pōti whakai, ki ngā rima te kau mā tahi pōti whakahe.
Ki raro i te pire nei, kāore he hāmene ki ngā wāhine ka whakatahe i a rātau pēpī. Ai, ki te kaiarahi o te rōpū nā hinara kia Chris Luxon. Ka noho tonu tēnei ture ki raro i a nā hinara. Koira tāna whai muri i te whakatau a te kōti tike o Amerika, kia tahuri ai te whakatau Roe kia Wade i te tau whitu te kau marima. I hāpai ai te mana o te wahine ki te whakatahe pēpī. Nai nei, mā ia rohe whenua o Amerika te whiriwhiri, ka mutu ka aore he āheinga ki ngā mea ka puta i te kai whiore me te pāwhera. Heo ia no ki Aotearoa, kai tēnā me matorangapū, kai tēnā me matorangapū o nā ke whakaaro. Wai hoki, te rā te pātai me nā kua huri rāne ngā whakaaro o nā hinara. Ka rei whakai me tā rātou whakatau. Ka rei pai mo ngā wahine Māori huri no te ao. Ka rei mātou i tautoko. In Aotearoa, something that we think is important for us is to make sure that women do have the right to choose what they do with their body, and we've made those law amendments, those amendments to the law last year. Clearly, I'm a supporter for women's choice, women's health. I guess for me, it was a personal decision. I wouldn't be here today because my mum was advised by her doctor to have an abortion when she was carrying me. And so, it's a very personal issue, and I'm pleased that my mother made her health decision, and here we are today. Totally 100% behind it. Like I said, support women's choice. It's a health matter. That's why we're talking about the Crimes Act. I just was very clear on why I voted against it, for cultural considerations and maintaining our whakapapa in this country. Ko tētahi e whakahea ana i ngā mahi te kāwanatanga o Amerika e tautoko anau i ngā kōrero a te Premier me te mana o te wahine. Koe nā tāku i whakai ki roto i ngā tau kua pahure ake nei, mō ngā ture i whakaritehia e mātou. Mai te timatanga ka tūkahanga kākariki ka tūkaha a hau, hei wahine Māori, ki te tautoko i te mana motu hake o ngā tangata, ngā whānau, ngā wahine e whai ana i te termination. So you're anti-abortion? I'm pro-life. You're anti-abortion? I'm pro-life. No te ata nei, whakarewa hia ai e te kaunihera o kirikiri roa, he te pūpūtaia o ki te whare kura o kirikiri roa. Kai tīto te kaupapa nei, he whakamārama ki ngā reanga katoa, he hate nei kaupapa ngā wai e toru. He oia no, kei reira tonu ngā wanga, ka pehera ngā wai ki ngā wāhi tapu pēra i te urupā. Anei te pūrongo, a here wini, wai kato. E mahi tai ana te kaunihera me tēnei whare kura kia mārama ai te kaupapa o ngā wai e toru. Hariko anau kua tahuri ngā whakaaro o ngā kaunihera kia Māori ai te tirohanga. It's going to fill the reservoir pretty soon. He tuataitanga tēnei whia ko mā i nei tauira o te wharekura o kirikiri roa ki te whakamātautau i te tēpū pūtai au o te kaunihira o kirikiri roa me te kite i a rātau mahi toi. Gives a real clear visual interaction between how our three waters infrastructure, which is water, stormwater and wastewater, interacts with our awa tupuna. He taonga hoki tēnei mō a tātou tamariki, mō tātou moko puna kia kite atu, kia rongo ngā kōrero, kia mōheo ai te rerenga haere wā tātou, te tapu o tātou wai. You're going to go swim in it and then... Aha ko ngā mīharotanga, tērā ngā wāhi tapu huhua ki te tau o te awa waikato, mai rā no te kaunihera, he whakatū whare ana ki te kōtata i ngā wāhi tapu nei, ko ia e mā nuka tonu nei e tahi. Ai, engari kia hau nei, wehe mea kei te kōrero tonu mātou ki te kaunihera, e pāna ki ngā wāhi tapu nei, taha o te awa, kia mahi tonu tātou, kia noho tahi tātou. In the past for too long there was just an unknown to the importance of our historical sites, and so now Hamilton City Council work really closely with our mana whenua groups to understand what sites can't be touched in regards to infrastructure, why you can't have, for example, a wastewater pump station near a historical pā site or near a urupā. No te rua te kau mawhitu o hūrai i te tau rua mano rua te kau, ka tuku pire wai te rōpū reipa ki Paremata. Ki taku mohe o ka huri haere te tēpū nei ki ngā kura, ko te kaiako o te tēpū nei, he reo Pākehā tāna, e hehi ana kia te kite i tētahi kāku kōrero Māori. Ka whai hua te tēpū nei ngā kura kaipapa Māori. Ka re take o te tuku i tēnei tēpū, me tana kaiako reo Pākehā ki ngā kura Māori. Me ako ngā tamariki ngā kupu
Māori, tika ana. Ka kawea hoki te tēpū nei ki Pōneke ki te Water Expo Conference hei te mutunga o te tau. He rawini Waikato, Te Ao Mārama. E whakawākanga arotake I te Tumuaki o te whare miere ia Trevor Mallard, ko tonohia e te pirimia tuarua ōmua e Winston Peters ki te kōti. Mo te tono pana I utaina ki runga iaia I tāna tai ngāke ki te hui porotehi ki te whare pāremata I tēnei tau. He tono pana I kō unuhia e te Tumuaki I te otinga ake. I roto I tana kleme ki ana Peters ka ore rawa ia I whakararu I te haumarutanga o te hunga iro pāremata. I tana haerenga ki te porotehi I te rua te kaumarua o pēpuere o tira I utaina te tono pana I runga I te ngākau kino. E ai ki aia he I he āture a mātāpono a whanonga hoki tā te Tumuaki a kia whakai mahi hoki tā te kōti ki tēnei take. Kia whakatātātai mo te wā poto kai Tumuaki tonu ko tau te kapa warriors ki te wā kāinga mo te wā tuatahi I ngā tau e toru. Tauti mai anō. Ko tā te kaunihera arohe o Ruapehu ko tā Elijah Pue, he tika kia hei te Māori ki te pepeke rārangi pōti I te wāhiahia ana ia. Hei aha ngā here o tēnei wā e ki ana, ka tāia noa I a rima tau. Ko tāna, mā tēnei e unuhia e tahi o ngā uauatanga o te tuku pōti, kia tairanga ake te whai kia huhua ake ngā Māori ki ngā kaunihera arohe me ngā kāwanatanga. The electoral system is already in itself quite complex for people to navigate, and especially Māori people when they think that they can vote for this person or that person and find out that they're either unenrolled on the Pākehā roll, on the Māori roll, and maybe want to switch or vice versa, but find that they can't do that with ease. And so these changes that have been announced hopefully will make it a lot simpler for people to start to engage with the democratic process. Tuia I tērā I puta o horere ki roto I taua ui rā, ka whai tēnei kai kaunihera hou I te tūranga koro matua mō Ruapehu. Ko ka haikea Elijah hei reo mo tana hapori I tēnei toru tau, a ko tāna aha koa tana taiohi, ko tā I te wā, kia piki tūranga ia. And the other thing I'm doing is I'm standing for mayor. And so what I'm doing there is trying to prove to people that we can have a Māori mayor, that we can engage in the system by not just voting, but by actually being candidates and standing up, because it's our time, and it's time that we do it as opposed to just waiting for someone else to. I tēnei ata I whakatauria noa I te kapa tamatoa ki tō rātau papa kāinga I te pā orarotonga. Whai muri I tō rātau hokinga mai ki Aotearoa mo tā rātau tukinga hau kāinga tuatahi mo te wāroa ki te Tira West Tigers hai te rā horoi. He tuatahi tēnei mai anō I tā rātau nōhanga atu ki ahi tureiria I ngā tau e rua nei, nā te mea nā te mate korona te take. Engari ko tā tētahi o ana I ka āwhiro, ko te aronga nui, ko te kēmu kaimua I te aroaro. Yeah, it's been awesome. To be honest, I've been trying to stay away from my family at the moment. I'm coming over for business, and we need to get the 2 points this week, and we got a bye where we got the whole week off, and I can catch up with family. So yeah, it's been a tough couple of months and overseas, and for all the boys, it's probably their first time being in New Zealand and seeing the stadium too. So it's a lot to take in, but yeah, we'll do us well for that little break. So yeah. Ko ngā tohu toi, he tohu hou ko whakatūria e te tarahiti o te tuhi mārei kura ki tauranga moana. Ko te ito o ngā tohu nei he whakanui I ngā ringa toi no tauranga moana ake. O rātau kua tuku tako hanui ki ngā mahi toi. I te mea I tū te pō tuku tohu I te wao matariki ki hai ngā mea pēnei me Stan Walker rāu ko Rio Hall I tai atu ki te kaupapa. Hioi anō I kōrero atu a mārena mane ki ngā mea I tai ātila nātu. He pō whakanui tau rā here. It's really important that our tamariki, just as Chelsea said, that they see our reo, they see our people, they see our toi, they see our language celebrated. And I hope that in 20 years' time, people want this award so much, when they leave school. There's something for them to aim for. The award winner of Arataki Kiriako Whauranga Moana Leadership Film is Chelsea Winstanley. Ko te tohu arataki kiritea I whakawhiwhia kia Chelsea Winstanley o Ngāi Te Rangi me Ngāti Ranginui
He kaimahi kiriata rongonui, pēnei te kiriata reo Māori o Kīngitanga. I'm so proud to be here today. I have had the most incredible day so far. And then to come here tonight and be acknowledged and amongst all my whānau and peers. And it's so beautiful. I feel really honoured, actually. Yeah. Ko te kai whakahaere toi a Nigel Burrell o Ngaiterangi me Ngāti Ranginui anō I whakawhiwhia ki te tohu auaha kauwanuwanu o Tauranga Moana. You know, they're really humbling, but when you get them from your own people, it's even more rewarding and meaningful. So I feel really honoured in a way I haven't felt before. So I think it speaks to our mana Māori and our ability to be proud of who we are as tauranga moana, tauranga tangata. Tāpiri atu he tohu anō ki te kaiako toi o Tauranga Moana, uri o Ngaiterangi me ngā pōtiki a Linda Munn, mo te mahi tahi te haki tino rangatiratanga. When you're in kaupapa, you don't think about those kind of rewards. So when it does happen, it's like, it kind of took me back a bit. You know, it's like, I still haven't processed it yet properly. You know, it's like, wow. But really happy and happy that they're happy with me. Ko te tohu hautūtanga mo te reo ata-ata arataki reo rōreka o Tauranga Moana, I whakawhiwhia kia Mr. G. Graham Hoite o Ngaiterangi me Ngāti Ranginui mo ngā pikitia pakitara e whakaata mai ana I ngā tūmomo whare puta noa I te motu. It's huge honour, no ku te whiwhi. You know, just I think the highlight for me is just being around all our whanaunga, you know, all konei. You know, I think the future of Tauranga Moana and the arts and Te Ao or toi, you know, just is in good hands. Yeah, so just excited for our rangatahi really, you know, and the next generation. E aro ana te tuhi māreikura ki te tau e tū mai nei, a ka huakina ngā whakaingoatanga ki te mārea. Mārena mane, Te Ao Mārama. Tēnā tonu mai tai hoa ke nei, ka tirohia te kapa o whāngara mai tawhiti. E ngā iwi o te motu nau mai anō ki Te Ao Mārama. Ko tai te wā ki ngā matapai huarere. Ki kai tāia he ua I te ata kātahi ka tuaua. Ki roto rua kauaina koutou hei te atatū kātahi ka paki te rā. Me ngā motu he ua, he kapua te matapai mo koutou. Ki te whanganui a tara he ua ka pakaru mai aonga mai te rā. Kātahi ka mahea hei te ahiahi. Ki o tautahi ka paki te rā, he oi ka kitea he kapua I te rangi ki e tahi wāhi. Me wai hōpai he kapua, he kōruki, he ua I te ata. A kāti koina tā te ao e pupuru nei, mo te whānuitanga wā mātou kaupapa toro atu ki te taupānga Te Ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi puka mata. Hei whakakopani ake I te hōtaka nei tēnei pō, ka whakarongo ake tātou ki te waiatatira o whāngara mai tawhiti, ki te whakataetai o te matatini. Tēnei te kete kōrero a tūroa te one tū a paitahi katau ki raro nei e, mauri ora.